حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى ناداكم باسم الإيمان، فقال عز من قائل كريما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإن الله سبحانه وتعالى قد نادانا بوصف الإيمان الذي هي من أجل الأوصاف، فمن كان مؤمنا بالله فليستجيب لنداء الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن القلوب لا تحيا إلا بذكر الله، فإن دواء القلوب هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قيل: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فينبغي لنا أن نطهر هذه القلوب وتكون زاكية، كما هي من المسؤولية الدعوية، وكما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فينبغي لنا أن نزكي هذه القلوب ونطهرها، لأنها هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهي محل نظر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن كان قلبه طاهرا زاكية كان من المفلحين. فاعلموا عباد الله أن ذكر الله هو دواء القلوب، فالقلوب تطمئن لذكر الله،
كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فأفضل الذكر قراءة القرآن، فينبغي لنا كمسلمين أن يكون علاقتنا بكتاب الله تعالى متينة، فالواجب على كل مسلم أن يتعلم هذا الكتاب، فإنه رسالة الله إلينا، فلا نسعد ولا نفلح ولا نطمئن إلا به قراءة وتدبرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلى كل منا أن يبذل جهده في قراءة القرآن وإتقانه. وكما نعرف جميعا أن الصلاة هي ثاني ركن الإسلام، وأنه لا تصح صلاة أي منا إذا كان فاتحة الكتاب غير صحيحة. فكم من مسلم اليوم إذا قرأ الفاتحة ترى فيه العجب العجاب، فاتحته غير صحيحة، فإذا لم تكن صحيحة فصلاتك غير صحيحة يا عبد الله. واعلم أن يوم القيامة أول شيء ستسأل به هو صلاتك، فإذا كانت صلاتك صحيحة تنظر جميع أعمالك، وإن لم تكن صحيحة فلا تنظر إليها. فينبغي علينا أن نجلس ولا نتكبر ولا نتكابر، تقول أنا عمري كذا وكذا كيف أجلس وتعلم سورة الفاتحة؟ فلا عجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه جبريل بالوحي كان عمره 40، وماذا كان أول شيء أمره به؟ اقرأ. قال له: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، فضمه حتى خاف، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والتعلم من المهد إلى اللهد، فلا تقول أنا عمري كبير وكذا. كم منا هاجر إلى هذه البلاد وكان عمره فوق 40، لكنه تعلم لغة القوم وتعلم وعرف كل ما خارج بروكسل. إذا سألته عن المدينة يعرف من ألفها إلى يائها، ولم يكن أنا كبير في السن لا أستطيع، لماذا أهاجر ولماذا. فإذا كان في أمر الآخرة نرى فيها التساهل، فلا ينبغي ذلك يا عباد الله. كم من السلف كان يمشي مشيا بالأقدام من مدينة إلى مدينة أو من قارة إلى قارة ليتعلم فقط حديثا واحدا. فلا عذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نتذاكر كتاب الله وأن نقرأ القرآن ونتعلمه ونعلم به أولادنا، فإنهم والله وبالله وتالله لن يفلحوا إذا لم يكون علاقتهم بكتاب الله متينة. فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء تعلق بهذا القرآن كان عظيما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لأنه أنزل إليه القرآن، وكان ليلة القدر أفضل الليالي لأن فيها نزلت القرآن. فينبغي علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وهداية، لأنه ليس فقط القراءة، فعلينا أن نعمل بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أفضل الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الأضعية والأذكار التي هي أجرها عظيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. ما شاء الله، ما أعظمه، كلمات يسيرة وأجور عظيمة. يا عبد الله، هذا لا يأخذك ولا دقيقة أن تقول هذه الكلمات في الصباح وفي المساء 3 مرات، لكن بشرط أن تكون موقنا بما تقوله. إذا قلت رضيت بالله ربا
ترضى بما قسمه الله عليك من الأرزاق ومن الأقدار، فإنه ربك وهو أرحم بك من أي أحد. هذه الكلمات لها معان، لازم نفهم هذه المعاني ونعتقد بها في قلوبنا لننتفع بما فيها. فالإنسان المسلم حينما يقول هذه الأذكار: رضيت بالله ربا، بمعنى أنك ارتضيت به أن يكون ربك. فإذا أنت راض بالله ربا فالمستلزم أن ترضى بما قدره الله عليك سبحانه وتعالى، وألا تعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وألا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، وألا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، وألا تخشى ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، أنك رضيت كما رضي الله سبحانه وتعالى لك أن تكون هذا الدين الإسلام هو ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فلا تخجل أن تكون أنا مسلم وأفتخر في أي مكان في أي بقاع الأرض. عليك أن تعتز بهذا الدين، فإن هذا الدين عظيم وعزيز، لكن ينبغي أن يكون عزيزا في قلبك. فإن كان بعض الناس يفتخرون بأمور حتى الحيوانات لا يقومون بها، فكيف بك أنت كمسلم الذي عنده رب وهو الله سبحانه وتعالى القادر القاهر الرحمن الودود، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. نعم، ينبغي لنا أن نعتقد بهذه الكلمات، وينبغي لنا أن نعلم أولادنا أن يفتخروا بأنهم مسلمين، فكفاهم بذلك فخرا. فإذا كان الناس يفتخرون بالأنساب فأفضل نصب هو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأعلى نصب وأفضل مكتسب هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا كآباء وأمهات أن يرى أبناؤنا هذا فينا، أننا نفتخر بهذا الدين العظيم، فإنه فضل عظيم. لا نملك شيئا إلا أن الله سبحانه وتعالى اختارنا وهدانا لهذا الدين الحنيف، فينبغي علينا أن نشكره سبحانه وتعالى. وشكر الله تعالى يكون بالعبادات، بإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله ليس فقط بالألسن، يكون أيضا في القلوب. أينما تكون تعرف أن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك، فتخشى الله في نفسك وفي أمورك وفي معاملاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الأخير رضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبينا وأن يكون رسولنا، فقد اختاره الله سبحانه وتعالى فزكاه، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولنعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليس فقط للبشر، ليس فقط للمسلمين، بل للعالم أجمع. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكونك من هذه الأمة ومن هذه الأمة المحمدية خير عظيم. كم ممن تمنى أن يكون من أمته ولم يوفق، وقد اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون من هذه الأمة المحمدية. انظر إلى الفضل العظيم: أمل يسيرة وأجور عظيمة، لأن أعمار أمته قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من أجلنا، وقد طلب من ربه العفو لأمته حتى كاد قلبه ينكسر، فقال له سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويبكي ويقول: أمتي أمتي يا رب. كان يبكي من أجلك، فكم من وقت أخذته لتصلي عليه، وقد قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فكم نسينا محمدا في حياتنا وفي معاملاتنا، فإن اتباعه يكون بالأعمال والأقوال،
وأن نتبع سنته في ملبسنا وفي مشربنا وفي منامنا وفي مشينا وفي أهالينا، فإن سنته حياة لنا. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أمته الذين يتبعون سنته ويهتدون به، فإنه خير من يهتدى به. وقد كان يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a guidés et qui nous a fait des musulmans. On n'a rien donné pour être musulman. Beaucoup de personnes ont voulu être musulmans, mais Allah n'a pas voulu qu'ils le soient. Si Allah t'a choisi pour être musulman, tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a rien à donner à Allah. Vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était inquiet, il a eu des soucis, il voulait que son oncle soit un musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Et Allah lui a dit: oh Muhammad, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Si Allah t'a choisi d'être musulman, tu dois être fier et aussi montrer cette fierté, être fier d'être musulman. Et nous devons montrer cela à nos enfants, que nous sommes fiers, nous sommes des musulmans. On ne doit pas avoir la honte, parce que ce que nous suivons, c'est la vérité. Tous les prophètes étaient des musulmans. Tous les prophètes étaient des musulmans. C'est ça, Allah a dit: Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Tous les prophètes ont prêché l'islam. De Adam alayhi salam, de Nuh, Ibrahim, Isa, tous étaient des musulmans. Comme Ibrahim a dit: Wa ana min al-muslimin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Wa qala ta'ala: Abukum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Si nous avons un Dieu que nous adorons, que nous savons qu'il est le miséricordieux, c'est lui qui aime, quand on fait le péché, on revient à lui, on lui demande le pardon, c'est notre Dieu, il est le miséricordieux. Nous devons être fiers de cela et d'être fiers d'être parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah nous a favorisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait à cause de nous, qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, à tel point il nous a dit: tous vous allez entrer le paradis, excepté, à l'exception de ceux-là qui vont refuser. Et les compagnons étaient étonnés: comment quelqu'un peut refuser d'entrer le paradis? Comment les portes du paradis seront ouvertes pour toi? Non, tu ne vas pas entrer. Connaissant les bienfaits qui sont dans ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis par ses mains, et il a envoyé Jibril, il est allé voir le paradis, il a été vraiment étonné ici. Et Allah, personne ne verra ce paradis à l'exception qu'il aura l'envie d'entrer le paradis. Et il a pris aussi l'enfer, il est allé là-bas, il a regardé, il a dit: toute personne qui verra cela va demander le refuge de ne pas entrer là-bas. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala haffat al-jannatu bil makarih wa haffat an-nar bil shahawat, il a entouré le paradis par les choses que nous n'aimons pas. Se lever tôt le matin pour prier Fajr, qui va voir les choses qui sont haram et ne pas toucher, c'est pas facile. Et maintenant, il a demandé à Jibril d'aller voir. Quand il est allé revoir, il a dit: ça sera difficile pour eux d'entrer. Mais le prophète sallam l'a rendu très facile pour nous. Il a dit: celui qui m'obéit, il va entrer le paradis. Et celui qui ne m'obéisse pas, il va entrer l'enfer. C'est très simple. Il faut qu'on essaye d'obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aller derrière ses pas. Nous ne serons pas guidés à l'exception si nous allons derrière ses pas. Celui qu'Allah a choisi, et il nous a demandé de l'obéir. C'est le modèle que je veux. Il ne faut pas aller te trouver un modèle quelque part ailleurs. Le seul modèle qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela Allah a dit: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Les ulémas ont dit: ahsanu amala, c'est lui qui fait le mieux des bonnes œuvres. Ahsanu amalan, et c'est aswabahu. Et was-sawab, pour que nos actes soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux conditions. La première, qu'il y ait la sincérité, que nous le faisons seul que pour Père Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Seul nous cherchons le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour plaire, pas pour se faire voir, seul qu'Allah soit content de nous et qu'il accepte nos œuvres. Deuxièmement, il faut qu'on ait en accordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ces deux conditions ne sont pas là, l'acte ne sera pas accepté. Tu peux le faire pour la cause d'Allah, mais tu as fait une erreur avec la sunna. Il faut qu'il y ait l'accordance avec la sunna. Quand les deux ne sont pas là, ça ne sera pas accepté. C'est pour cela que nous devons être très prudents quand nous faisons nos actes d'adoration. Il faut que ces deux conditions soient là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il dit, c'est lui qui dit le matin et le soir 3 fois, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula kana haqqan ala Allah an yurdiyahu. C'est lui qui dit cela, que j'accepte, j'ai le plaisir d'avoir Allah comme mon Rabb, mon créateur, mon adorateur, et que tu acceptes l'islam qui soit ta religion, et que tu acceptes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être ton prophète. Allah a fait une obligation sur lui, qui est le jour du jugement dernier, il te fera plaisir. Très facile à dire, mais la récompense est très grande. Parce que le jour du jugement dernier, seul Allah peut nous faire plaisir. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous accorder le succès. S'il te promet de dire cela 3 fois, si tu le dis 3 fois le matin, ça ne te prend même pas 1 minute. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Allah a pris l'engagement qu'il te fera plaisir le jour du jugement dernier. Donc c'est une grande récompense. Ça ne prend pas du temps. Il faut qu'on essaye de nous adapter à lire les adhkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est très facile à le dire, mais ce n'est pas seulement de le dire avec nos langues. Il faut nous ayons la foi de ce que nous disons dans nos cœurs. C'est quand tu dis raditu billahi rabban et tu es en train de faire tes actes d'adoration et que tu veux faire plaire aux autres, pas seulement Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu n'as pas cette rida billahi rabban. Si tu dis que non, j'accepte l'islam pour ma religion et que tu es en train de faire des choses qui ne sont pas enseignées par l'islam, ça veut dire que ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de faire ne sont pas en accord. Et on appelle ça de l'hypocrisie. Donc nous devons avoir la foi de ce que nous disons et que quand on fait les actes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis qu'il nous fera plaisir le jour du jugement dernier. C'est ce que nous tous nous cherchons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi les croyants qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. يتي الله سبحانه وتعالى بجو سنيد الإنسان وند ما لا ربتير يقول سيونا الله إنسان وند محمد بجي أرمكو كنلا أرمكو مسيب بجو بتدبه الله سبحانه وتعالى وندي إن كان القرآن مكو لدري إن صفة قم دمبه وبهي كونو يغوندي بجانته إندي الله سبحانه وتعالى ko duudi subbingina ɗon makadi subbinginande ɗuɗunde haray noon ande jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni lekki ɗeɗo ɓerɗe no haton jini e ñawdede o tawiri noon ɗe maapi no ɓalli men ɗi serlira ɗe woɗɗitade ñameteji ɗi yiɗuɗen fiyo ɓalli ɗin sellu ɗe woɗɗitade ɗe wadde piiji ɗi añuɗen fiyo ɓalli ɗin sellu ɗum ɗo fof haray yen andu ɗum ɗo gi ɓali ɗo fof kon to heddoyto ko gilɗi ñamata ni Allah subhanahu wa ta'ala o haaja kan giiɗo ɓali no yewtire noon inna Allah nelaɗo makir noon Allah subhanahu wa ta'ala o darata mbadi mondu o darata ko ɓerɗe ɗen e golle ɗen hara ɗen hani laɓɓingol oɗo nokku ka darɗe Allah ɗen tippoto ɗon ko ɗum nde ɗo ɓerɗe meɗen laɓɓiniren ɗe jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko noon ko ɗo lekki ɓerɗe ɗen ko ɗo laɓɓinta ɓerɗe ɗen si ɓerɗe laaɓi
hande kadi newoto waɗugol golle so nani goɗɗo no nawni hande no mari stress no mari ɗum ɗo no mari ɗum ɗo ko tawde hara jantagol inde Allah no fandi ka ɓernde makko si a janti ka ɗum inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓernde ma ne laaɓa inde deeƴa hara ama paaki a hula ala sunu ko en nugo nawnide jama on ko faaleji ɗin ɗuuɗi e kulugol fii ko aroyta kon kala noon tawɗo no jantade inde Allah ɓernde makko nen deeƴa mo wanno mo mari Allah kanko e fus ala ko sattika makko piji ɗin fof ko newi ɗum Allah yewti inni ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe ko deeƴirta ɓerɗe maɓɓe ɗen ko jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen no deeƴira jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala e tawa ngoɗo neɗɗo julɗo ɓernde ma nde na jentagol musique si woɓɓe heeɓi sunu ma goɗɗo no yaade jento musique inna fiya ɓernde doƴƴo ma ko mawdi ya fima cigarette ma yara beere haray ɗum ɗo ko perdi e hayrere bal ko a ɓeyda e woni soɓe e dow soɓe bal neɗɗo julɗo ɓernde makko nen ko deeƴirta weltora ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam kana ida hasabahu amrun faza ila lsalah har nela sa sallam heeɓi ko mapini ɓe e fiyake ɓe ɓangoto kisamɓe juula haray ko ni neɗɗo julɗo on hani waɗirde ko waɗi noon yen andu en maletake se ñentina nela sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi noon malore nden fof koye juuɗe maɓɓe wawata heɓirde nde se lundiki ɓe ɗum haray heeɓi malki seere e hayrere e perdi hay noon nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadith kala wiiɗo laabi tati bimbi e kiikiiɗe raditu billahi rabban wa bilislami dinan wa bimuhammadin sallah sallam nabiyan kana haqqan ala llahi an yurdiya kala wowɗo ɗiɗo konnguli tati woni mi weltori Allah yo wonu jiyaɗo an jeyɗolan on mi weltori Allah yo wonu kanko woni jeyɗolan on mi weltori l'islam yo wonu diina an mi weltori kadi muhammad yo nelaɗo an on Allah subhanahu wa taala o fawi e hoore makko woni haqqe e dow an nde mi weltinoyde oɗo jiyaɗo yawmal qiyama musidɓe julɓe konnguɗi raɓɓiɗuɗi baraji ɗin hino mawni kono haray noon na wonugol ɗum ka ɗengal ko maron tigi no fiɓi ka ɓernde kala jaɓɓuɗo ko Allah jeymu kala ko Allah waɗi e hoore ma kadi harayɗa jaɓi ko anno ko kanko jeyma ko faala o watta téléphone ma mo jeyɗa on ɗo ko faala waɗema a faala fuusay a faala hayka a faala lanca a faala okkidiray goɗɗo wiyata daari ko wonɗa wadde ko an jeeyi sen jaaɓi ko Allah jeeyi en kala ko ñaawi dow meɗen kadi en jaɓay jaɓen anden hihi felliten kadi hooloɗen Allah no yurme en ɓuuri yimɓe ɓen fof ɗimmum ɗum wonti kadi weele l'islam o woni diina makko kan so tawi ɗa jaɓi ko l'islam woni diina ma si a maɓori hunde kala ko ñaawinorta ko l'islam o ñaawinorta kono hannde sen daari en taway si hewti ñaawinorgol ngol ɗen bañi yewgol ka mbeleɗe men ɗe woniri toon amma ñaawinorgol islam on ɗe yejjide noon Allah wi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum so ko gonga ɗen hooli Allah ɗe jaɓi l'islam o ko ɗum diina men kan si goɗɗo yani hakkunde meɗen yirtoɗen e karama koɓe meɗen ɓen e almaɓe meɗen ɓe landoɗen ko ɗum ñawore Allah ndege ɗum ɗo so tawa kadi sin wowlanama wa yusallimu taslima ɓay ko Allah ko ni yamiri men jaaɓi men nani hay so tawina ɗum min mi faala oɗo ɓay ko ɗum ɗo Allah faala miɗo jaaɓi miɗo weela yo l'islam on diina mi jaɓa welaɗa kadi Muhammad kanko ni jiyaɗo Allah kanko nelaɗo ma on ñentinamo kadi noon haray malore nden en heeɓide o e ñentingolɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en tori Allah Allah ɗen jiyaɓe Allah moƴƴuɓe rewoɓe mo ɓimbi e kikiɗe. Pour conclure, nous avons des frères qui ont demandé des doigts. Certains, leurs parents sont malades. Certains, leurs enfants sont alités à l'hôpital. Nous avons le frère Amadou Bouria, donc sa mère hospitalisée. Nous avons notre frère aussi, Mohamed, sa fille aussi hospitalisée. Et un frère Houdi, tous ceux sont malades. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder la santé. Allahumma rabban nas, adhib al-ba'sa, ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk. شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. Nous lui demandons d'être patients et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous teste c'est parce qu'il nous aime. Accepter aussi le musulman tout ce qui lui arrive de bonheur ou bien de mauvais. S'il est patient, Allah subhanahu wa ta'ala va lui récompenser. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah veut du bien pour un servant. Des fois, il lui fait passer par des tests pour qu'il lui purifie. Parce que les tests que nous avons, les maladies, la pauvreté et tout ça, ça purifie nos péchés. Donc, ne le regardons pas seulement dans le mauvais sens, acceptons qu'il soit aussi quelque chose de bon, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé ainsi. Mais nous le demandons de lui le recouvrir par la santé. Et nous avons aussi, hélas, certains, nous avons aussi notre frère Houdi qui est là, aussi les malades, qu'Allah accorde la santé. Et nous remercions tous ceux-là
celles qui continuent à contribuer pour notre mosquée, comment Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. Comme vous le savez, en Occident, c'est les mosquées qui font tout le travail. Donc c'est ici qu'on entend le nom d'Allah, c'est ici qu'on enseigne nos enfants, c'est ici qu'on fait... C'est les mosquées qui représentent l'islam. Donc supporter ces mosquées, c'est supporter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que quand tu supportes les lieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de faire une transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait le business avec Allah, il n'y a pas de perte, c'est toujours gagnant-gagnant. Et c'est notre bienfait. Quand nous allons passer de l'autre côté, cette récompense va toujours continuer à venir. Tout le reste, les business qu'on a ici, ça va s'arrêter. Ça va passer d'une autre personne. Seuls ceux-là vont rester. Donc n'hésitez pas toujours à assister, à contribuer pour que ces mosquées soient une lumière où on va être guidé. Amin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في غزه عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالطغاة المعتدين. اللهم عليك بالطغاة المعتدين. اللهم عليك بالقتلة المجرمين. اللهم انهم لا يعجزونك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت شملهم وخالف بين آرائهم واجعل تدميرهم يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ان الله امركم بامر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون. وقال عز من قائل كريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.